Om Swastiastu. Ring pinanggal kutos Februari, war sekalih tali selai, sane nemoning rainan Saraswati. Rikanjekan punika, umat Hindune ngaturang bakti, majeng ring linggih ide Sangyang Aji Saraswati, sane kaloktah pinaka Dewi Ilmu Pengetahuan. Pinaka serada bakti kaluarga ageng SMA Negeri 1 Baturiti, kelaksanayang makudang-kudang acara miwah wimbakara sane memargi sadurung puncak rahina Saraswati. Ring pinanggal 7 Februari warsa kalih tali selai, kelaksanayang wimbakara ngelawar lan nyate sane kamiletin oleh perwakilan sisya lanang saking soang-soang kelas. Wimbakara sane kaping kalih inggih punika ngaryanin gebogan miwah mekarya tur negepen piranti pamuspan sane kamiletin oleh perwakilan sisya istri saking soang-soang kelas. Sami parikrama puniki kelaksanayang medasar antuk manah sane suci tur rasa subakti ring linggih ide Sangyang Widiwasa. Ring pinanggal kutos Februari warsa kalih tali selai, pinaka rahina Saraswati. Acara kekawitin antuk pementasan tari sane kaaturang oleh ekstra tari SMA Negeri 1 Baturiti. Inggih punika tari Rejang Sari oleh sisya kelas 10, tari Rejang Dedari oleh sisya kelas 11 lan 12, miwah sesolahan topeng wali sane kesolahang ring sisya SMA Negeri 1 Baturiti. Selanturnya nih, acara kelanturang antuk ngaturang sembah pangubakti sane kemargiang oleh wargi sekolah Makesami. Sesampune punika, acara kelanturang antuk ngodarang tur midartayang sane ngemolihang Jayanti ring sajeroning wimbakara sane sampun kelaksanayang. Sami sane sampun kemargiang punika, pinaka cihna rasa bakti iraga sareng sami ring ide Sangyang Widiwasa, pemekas nyane ring ide Sangyang Aji Saraswati sane sampun mapaica kaweruhan lan kepradnyanan.